أشهد أن لا إله إلا الله. Kau pasal kat sini? Lah, aku penatlah tertidur tadi sekejap. Sampai termimpi-mimpi aku. Mak bapak kau call lagi tau. Mekah Madinah. Oh ya, kau baru balik umrah kan? Itulah aku rindu bila aku kat Mekah Madinah. Turun hotel je, masjid kat depan mata. Bergegas kan? Terus pergi ke masjid nak solat Jumaat. Tapi kat sini rumah aku jauh daripada masjid. Macam mana aku nak angan-angan aku masjid kat Madinah? Oh, Masya Allah, tu sweet problem. Okey, sekarang kau punya rumah jauh daripada masjid. Tak macam umrah kan, dekat. Daripada hotel pergi masjid dekat. Betul. Okey, sekarang pahala bagi orang yang daripada tinggal tempat digada sampai ke masjid, dia akan ikut distance. Semakin jauh, semakin besar pahala dia dan semakin luas pengampunan Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sebab kalau setiap langkah tu dapat pahala. Setiap langkah tu hapuskan dosa. Kalau let's say tak dapat ke masjid sekalipun, jadikanlah rumah itu sebagai masjid. Macam mana? Dirikan solat berjemaah, baca Al-Quran. So, jadikan suasana dalam rumah tu masjid. Memasjidkan rumah anda. Jadi, yang menyebabkan umrah tu makbul adalah selepas tu, after that, what do you do? Baiklah, terima kasih Ustaz. Lagi mana, Man? Aku nak memasjidkan rumah aku. Okay, Assalamualaikum semua. Welcome to the another part with Ustazah Nur Hidayah Azman. Alhamdulillah. And with me, co-host Farah from Outside In. From Outside In. Farah, Assalamualaikum. still strong? Alhamdulillah. Going Ustazah. strong? Very interesting Ustazah. topic. Masya Allah. Saya Ya, pun. Ustazah. Ya. Tak. Saya bukan Ustazah. Tapi interesting lah topik yang kita bincangkan. Ya, The first part, insyaAllah. first part tu pasal toksik mak bapak. Betul. Dan kita ada cakap juga tentang kalau mak bapak tak setuju tentang pilihan kita nak kahwin. Ustazah Hidayah ada kasih pendapat. Yes. Okay, so this episode kita nak kepo-kepo pula. Tanya Ustazah Hidayah macam mana beliau berjumpa cinta dia. Allah. Jodohnya jodoh Ustazah macam mana. Okay, Ustazah nikah pada tahun bila? Tahun berapa? Tahun till end of COVID. Oh, okay. 2020 lah. Lupa. Bila anniversary date? 2021? Ingat tak? 2022. Siapa naib kadi? 2022. Oh, 2022 date bila? Tak boleh bilang. Tak boleh. Mid year. Jun. Okay. Naib kadi kita is Ustaz Mokson. Oh, okay. Ustaz Our Mokson principal. Mahuri. Betul. Dulu. Principal. Ustaz Jadi Junaid. bila dia nampak kita, dia macam, kita kenal ni dua orang. Waktu tu dah ada bersamamu? Dah ada kan? Dah ada. 2020 tu dah ada. Ya, dah ada. So Ustaz Moksan pakai Zoom Jumpa WhatsApp, beliau. WhatsApp call. Oh, okay. WhatsApp call. Malam-malam lah WhatsApp call. Betul. Tapi selalunya saya punya perspektif atau macam this is how I see it lah. Kalau saya nampak ustazah atau ustaz kat luar kan, one thing that I will always wonder is kalau dia punya pasangan pun asatizah juga. So is your husband an ustaz also? Contrary to popular belief. Tak tahu kenapa banyak orang fikir saya kahwin ustaz, tapi sama saya bukan seorang ustaz. Itu dah kita dah dapat jawapan dia. Terima kasih. Eksklusif. That's the end of the Eksklusif interview. Aduh, so bukan ustaz. bukan ustaz, tapi dia banyak mengajarkan saya lah. Masya Allah. Dalam kehidupan ni. Kalau saya agak-agak Farah, saya dapat ustazah ke ustaz? Ustaz. Jangan ustaz. Salah tu. Aduh. Ustazah ke bukan? Ustazah ke bukan? Muka saya. Mungkin ustazah juga. Dia daripada madrasah lah. Okay. Tapi dia mengajar bahasa Arab. Masya Allah. Tapi dia tak ustazah. Okay. Tak pun macam bukan ARS. Nak tahu nama dia? Siapa nama dia? Nama dia pun Nur Hidayah juga. Oh, Masya Allah. Hidayah ni seluruh dunia, Masya Allah. Lain lah. Small world. Apa small world? Bukan lain. Bukan orang yang sama. Lain Sama nama dia nama pun. orang berbeza. Ya, Masya Allah. sama nama. Masya Allah. Okey. Jadi Ustazah Nur Hidayah kenal dengan pasangan ni sejak bila? Okey, sebelum tu ada tak waktu before you nak nikah tu, you ada macam checklist? Ada qualities kriteria jodoh. Kalau kita fikir balik, dia tak ada spesifik kriteria, tapi saya dibesarkan in an environment where
my parents really wanted a change in the family lah. Sebab I was the first person dalam my family tree untuk masuk madrasah. The first person yang introduced to that Islamic system. Jadi memang cita-cita mak bapak saya, dia memang nak kita break the cycle and introduce more Islam dalam kita punya whole family tree. Jadi mak bapak saya memang terapkan bila nak cari pasangan tu cari orang yang, of course orang yang baik, tapi orang yang berakhlak lah. Akhlak tu sangat penting. Dia selalu emphasize kena ada akhlak yang baik. And typically kalau orang tu ada akhlak yang baik, disebabkan dia faham lah kenapa dia perlu berakhlak. And a good Muslim lah. So memang itu yang saya selalu diterapkan oleh my parents. But of course bila at that period yang saya I'm part of this like Asatiza fraternity, of course adalah bibit harapan ibu bapa saya kalau boleh macam kahwin ustaz lah. Just sikit lah, sikit. Okay. They don't pressure me, but I know. Tapi macam and I guess in their eyes that is the best option lah. So in terms of macam criteria tu, more or less apa yang my parents macam terapkan for me. But I realise throughout the years, especially bila dah masuk 20-an kan, and then tengah slowly nak decide nak kahwin ke tidak, kita jumpa orang and kita realise that there are certain things in certain people yang kita tak nak in kita punya marriage. And satu benda yang really important dalam saya punya list is orang yang insya-Allah boleh support saya dalam saya punya journey of dakwah. Because at that point bila saya baru graduate, tak banyak ustazah on social media, online, in front of camera buat content, and it was something that is quite odd lah at that point in time. So I really needed somebody yang can support me and can understand the work that I do, because this is a big part of what I love to do. And I cannot imagine kalau saya kahwin and it's something yang probably suami saya expect me to not do or to not macam do any more dakwah, because that is the common case that I face and heard around me as well. Where there are some people who bila dah kahwin and suami dia macam tak comfortable dia punya wife in front or at the front lah of the society bila nak berdakwah. Some people actually even go through separation because of that. So that was something that is very important, and I was really looking for somebody who can support me. But of course support looks different kan to each and every person, but that was really one important criteria for me. Okay. So kita belum tahu lagi dia suami bukan ustaz. Adakah dia musician? Artis? Adakah dia ahli muzik? Masya-Allah. Professional? Dia seorang engineer. Engineer? Yes, engineer. Alhamdulillah. Social engineer? Bukan lah. Tak adalah. Tak terlalu dia. Tak narrow down lagi. Dia seorang engineer, dan dia also, macam mana nak cakap dia also manage some of the train system di Singapore. Faham? Okay, alright. So before this dia ada manage the North East Line, Circle Line. Bukan calang tapi dia bukan tukang drive, bukan apa-apa. Tapi dia really the engineering back end lah. So kerja dia is malam bila orang tak naik train lah. Sebab tak boleh lah orang dalam train pasti buat kerja dia untuk orang Betul. Tapi alhamdulillah sekarang dia focus more on the newer train projects. Jadi dia boleh kerja di siang hari lah. So dia engineer bahagian train. Jadi kena ceritakan daripada awal macam mana tu bertemu. Oh no. Bibit pertemuan. Adakah melalui Tinder? Tak lah. Tinder. Muzmatch Zoom bukan Zoom Okay Cupid, Facebook dating, Coffee and Bagel. Ada banyak, macam-macam. Dah biasa. Ya, saya banyak interview couple. Oh ya, tinggal kau Sibuk. Aduh. Gurau. Okay, nak jadikan cerita. Dulu waktu saya primary 1, saya naik transport. Saya naik transport. Lepas tu setiap pagi memang saya
prepare breakfast lah. Saya very favourite breakfast time primary school is roti butter sugar. Siapkan sendiri. Masak sendiri lah. Memang favourite lah. Lepas tu memang Bekal is it? bekal sarapan pagi. Okay. So boleh makan lah kat dalam transport. So nak jadikan cerita, setiap pagi bila naik transport nak makan breakfast, ada satu kakak ni asyik nak share je roti kita. Macam kakak ni suka nak roti kita. Habis kita pun memang suka share. Kakak tu primary berapa time tu? Kakak tu mungkin primary Jarak umur. Sekarang? besar sikit lah, primary Sekarang three dah ke jadi primary- ustazah? primary Call out three dia? ke Okay, tak primary ada. four. Call out tu kakak tu je. Kakak belum tak jadi ustazah. Ya, Tak ingat Allahuaklam. Tapi so memang setiap pagi kakak ni macam selalu share roti butter sugar dengan saya. Tapi saya memang suka share lah, Ya, alhamdulillah, okay. dengan orang. Tapi Generous. yang kelakarnya kan itu kan pagi-pagi. Kita start madrasah kan very early. So dalam transport selalu gelap. Tak nampak pun orang-orang makan. punya faces. Tapi saya tahu kakak ni selalu nak share kita ni roti butter gula. So nak jadikan cerita, kakak tu sekarang kakak ipar saya. Wow. So sebenarnya suami saya pun ada dalam transport tu. Tapi sebab gelap itu nombor satu. Nombor dua, saya tak tahu pun dia naik transport yang sama. Main dia madrasah sama lah. Madrasah yang sama. Yes. Yeah. Sama lah kira tu. Sama Ustaz. Yes, kena template. Sama-sama madrasah. Kira walaupun tak ustaz tapi dia from madrasah. Madrasah background. Yes, alhamdulillah. So we came from the same madrasah. Sebab tu bila kita naik kadi Ustaz Mokson interview Kenal kita, dua-dua. macam kenal principal dua orang of pernah your nampak school. dekat sekolah dulu. Ustaz Mokson pun pernah ajar saya lah. Jadi it's a neighborhood punya friend lah. Dia transport. At that point bila naik transport tu neighborhood, tapi saya kemudian pindah to the west dan dah tak naik sama transport lagi. Jadi yang menyatukan kamu tu adalah roti butter dan sugar. Tapi itu menyatukan saya dengan kakak ipar saya. Oh, ipar. Ya, ipar. Yeah. Dia menyatukan but adiknya. Who knows lah kan, macam benda baik yang you buat dengan orang, it could be orang tu is part of your support system in the future. You never know, right? Yeah. Waktu when time your wedding ada makan ni roti. Kerana Simbolik inilah. lah, simbolik. Yes, simbolik. Kakak ipar swap kan? Unfortunately tak ada. Tak ada eh? Tak ada. Tapi sebab saya kahwin tail end of COVID kan, so dia nak kena makan, tak boleh buffet, kena makan duduk, serve, semua pakai mask masih lah. Masih Ya. tu. Mungkin susah sikit nak makan roti batu gula dengan mask. Okay. Jadi dari primary Okay. school tu sampai dah besar together ke macam mana? Tak. Oh, lost contact lah lepas tu Itu nak jadikan Itu cerita cerita. monyet. Nak jadikan cerita je. Nak jadikan cerita orang tu. Tapi which is why I mentioned that I also tak tahu yang dia naik transport tu. Sebenarnya. Yeah. The jodoh is Tapi just happen to be- right in front of you. Yeah. Why you don't realize? I don't know. It's right in front of me. Yeah. So bila kita ada satu part tu, kita kawan balik bila saya dah nak habis uni. Tu macam terjumpa balik, terconnect balik. Okay. Then lepas tu macam Sama-sama. Is it same batch tak? same. Level? Sama batch, sama level. Pernah sama kelas ke tak pernah? Pernah tapi primary lah. Oh, lepas dah Aku tak secondary ingat. dah lain-lain. Lepas secondary pun dah lain. Jadi sebab dia sekarang engineer kan, jadi dia belajar sampai habis O level, dan lepas tu dia pergi jurusan lain. engineering lah. Yeah, then for myself I continued pre-U and then pergi UM lah. So jadi ending UM tu baru macam terjumpa balik, terkontak balik, then itulah dia pun minat nak kahwin. Terjumpa balik tu macam mana? Di mana? Di internet ke? Di Di mana? social media? Soalan yang baik Ustaz, saya tak ingat. terjumpa bila beli roti kat luar, roti butter. Roti butter juga tak ada. Tada. Tapi boleh jadi novel boleh jadi novel. Taklah interesting sangat macam tu. Tak ingat, tapi should be social media ke apalah, like something that connected us. Yeah. Interesting. Dan waktu baru habis UN pula UM ada mention nak berhasrat tu bernikah waktu Betul. usia yang muda. Betul. Jadi apa kata orang tua ya, ustazah Yeah, waktu tu kan? So waktu tu bila like my husband ada interest to get married, of course I brought up to my parents, tapi it was a no lah. Umur masa tu berapa Ustazah? Ustaz pula, sorry. Bila dah nak habis uni tu, it was early 20s lah. Early 20s. Very early 20s. Yeah.
dalam umur 21 gitu. Okay, jadi Ya. mak kata sabar dulu. Bapak kita yang Oh, kata bapak. bapak kita kata no lah. Macam no lah. And even at that point pun I didn't bring up nak kahwin siapa. It's just Cakap pasal nak kahwin. I think saya nak kahwin. Oh. Macam no. Jangan nak fikir pasal kahwin. Sekolah belum habis. No. And all of Lagi that, yeah. elders kan. Yeah, Itu eldest yang cakap. daughter. And then I think it also comes with expectation lah, because eldest child, right? And then kita nak berbakti to our parents, right? Take care of the household, jaga adik-beradik. Ada responsibilities in front of me that is much more priority daripada contohnya nak kahwin and then contohnya leave the house ke apalah macam gitu. Yeah. So waktu tu ada tunang ke? Sebelum kahwin. Itu time COVID Ada Ada tunang. tunang Saya juga. tunang waktu Ustaz ingat tak time 2 orang je boleh datang rumah. Oh. Yeah. Itu zaman 2020 Yes. 2021 Betul. Ya, so saya tunang. ada tunang waktu- macam itulah. waktu 2 orang je datang. Yang lain Kesiannya semua Zoom lah. hantar tanda Betul, hantar tanda je. Tapi hantaran pun ada. Sila. tapi sebelum tunang tu, bila dah tunang tu maksudnya your father finally give his okay. Sekarang baru boleh gitu ah. Like what happened? أشهد أن لا إله إلا الله. Kau sangat sini. Lah, aku penatlah tertidur tadi sekejap. Sampai termimpi-mimpi aku. Mak bapak kau call lagi tau. Mekah Madinah. Oh ya, kau baru balik umrah kan? Itulah aku rindu bila aku kat Mekah, Madinah. Turun hotel je, masjid kat depan mata. Bergegas kan? Terus pergi ke masjid nak solat Jumaat. Tapi kat sini rumah aku jauh daripada masjid. Macam mana aku nak angan-angan aku masjid kat Madinah? Oh, Masya Allah, tu sweet problem. Okey, sekarang kau punya rumah jauh daripada masjid. Tak macam umrah kan, dekat. Daripada hotel pergi masjid dekat. Betul. Okey, sekarang pahala bagi orang yang daripada tinggal tempat digada sampai ke masjid, dia akan ikut distance. Semakin jauh, semakin besar pahala dia dan semakin luas pengampunan Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sebab kalau setiap langkah tu dah buat pahala. Setiap langkah tu hapuskan dosa. Kalau let's say tak dapat ke masjid sekalipun, jadikanlah rumah itu sebagai masjid. Macam mana? Dirikan solat berjemaah, baca Al-Quran. So, jadikan suasana dalam rumah tu masjid. Memasjidkan rumah anda. Jadi, yang menyebabkan umrah tu makbul adalah selepas tu, after that, what do you do? Baiklah, terima kasih Ustaz Nak pergi mana, Man? Aku nak memasjidkan rumah aku. So cerita dia is in between. So that was not the first time lah that I brought up nak kahwin. Maybe like a year or 2 later, saya cuba bring up that same topic, tapi it's not macam well accepted. Then I also came to a point macam tak apalah, mungkin maybe this is not my rezeki, or Allah have better plans for me. So saya sendiri naturally dah tak cakap pasal kahwin lagi. Okay. Yeah, and then of course lah, bila pergi cuba beraya, jumpa orang, then orang tanya, bila you nak kahwin? And then people also ask my parents bila I nak kahwin, and then dah at a certain age. Then slowly my parents pula yang bring up, bila Hidayah nak kahwin? Are you ready to kahwin? I macam tak apalah, tak payah talk about kahwin lah. Ayah Betul I lah. nak kahwin dah 2 kali dah. Cakap yang nak kahwin. 4 tahun lepas I dah bring up this. I dah bring, tapi I dah macam tawar hati dah. ya, saya macam tak apalah, let's not talk about kahwin. Tapi slowly I notice my parents yang lebih invested untuk want me to get married lah. But by the time your partner pun understand lah. Yeah, so I think that is something yang I really appreciate. Yeah. That mungkin that masa yang perlu tunggu pun is also macam a certain commitment lah, right? lama. Whether if you really want to marry me, and memang if kita jodoh, kita akan like kahwin jugalah, right? At some point. So macam when eventually a few years later it came up again untuk kahwin, and then when my parents or my dad lah particularly said okay or said yes, then macam it's a testimony to dia punya Patience. patience, dia punya Understanding. keikhlasan, macam memang really interested. Kesetiaan lah. Kesetiaan. Kesetiaan. Almarhumah. Tapi Masya Allah, your husband, macam I tak terfikir yang he had to
dia pun yang went through that kirakan rejection lah. Kan, so Betul macam lah juga. selalunya macam kalau kita dah cakap dengan mak bapak kita nak kahwin, ada kawan ni, no. Then macam the couple macam, then what do we do now? Do we break up? Do we, Separate ways ke? Yeah. So Alhamdulillah, jodoh Alhamdulillah. namanya. Betul. Alhamdulillah, sampailah ke junjung pelamin. Alhamdulillah. Ada that one part tu when my father rejected pun, I rasa mungkin kita tak ada jodoh. Oh, So you yourself felt. so saya sendiri yang macam pull out from that. Oh. Not relationship lah, tapi just pull out from berkawan dengan dia. Macam maybe kita tak Yalah, ada tak, jodoh. tak nak kasih hope sangat Yeah, kan. my parents nak I fokus habiskan belajar and things like that. So when I sendiri pull out, I felt mungkin that person is not my jodoh, which is where along the way ada terjumpa other people also, and bila jumpa other people, that is where saya realise macam that certain criteria that I want. Because there are people yang to be honest, when I talk about macam my journey dakwah and the things that I want to do, dia tak happy in the things that I wanted to do. There are things macam, there are some saya minta maaf, there are some men there are some men dia tak comfortable bila mana mungkin I it feels like I am doing more than them. Tapi actually it's not more, it's different. It's memang different. Macam okay, maybe kita dakwah, tapi cara you dakwah different, cara I dakwah different. Tapi pada dia macam I lebih ke depan. Like I lebih macam lebih bersama the people, contohnya lah. Tak tahulah apa dia punya niat or dia punya thought process, right? Jadi initially I thought orang yang mungkin sama line Asatiza. would Understand. asatiza ke tak, tapi sama line, Sama line lah, would okay, understand lah kan, that ini kita punya cabaran, ini keperluan, kenapa ni penting untuk kita lakukan. I thought kalau kita sama line, orang tu lebih memahami. Tapi I notice bila, at least lah for my case, bila sama line macam there are some, for the lack of better word, macam resentment lah dekat situ. And that is where, I'm not saying this for everyone, tapi just that particular, Your experience lah. that particular experience. Then that is why I notice macam, wow, I really need someone yang can support me on this journey. Jadi bismillah, masya-Allah, tabarakallah, suami saya was the so saya start saya punya own personal podcast 2019. Masa tu baru start 2019 saya podcast. And at that point macam very basic lah, record pakai handphone je. Pakai handphone. So bila every time buat podcast kan macam gini lah. Hey, Assalamualaikum everyone, buat kat handphone. Ya, dia punya effort dia tu. Ya, saya cubalah. Saya cuba. Ya, saya tahu. Jadi so pada masa tu suami saya belum lagi suami saya kan. Tapi what some of the little things that dia did was dia tak faham dunia dakwah ni. Dia tak faham saya punya POV sebab I come from a different Islamic studies punya background kan. Dia kan engineering, totally different. Dia tak faham tapi dia tunjuk dia punya support. So the first microphone that I had for my podcast is actually suami saya belikan. Masa tu belum suami lagi lah. Dia hadiahkan microphone dengan headphone, and exactly headphone Audio Technica ni. Dia support tapi lah. ni bukan saya punya, tapi Ustazah bawa. so dia actually do research macam microphone apa yang bagus, headphone apa yang bagus. Dia belikan dan dia hadiahkan. Tapi dia tak cakap I support you dalam you punya dakwah. Dia tak cakap dia cakap I tahu you perlu ni. Tak, dia just macam nah ni ada hadiah. Indirectly lah. Yeah, so is that little things that I macam wow, tak semestinya orang tu perlu in the same line untuk faham what I do. Tapi it always goes back to orang tu punya keikhlasan and keinginan to want to support. Walaupun dia tak faham, tapi dia cuba cara-cara dia tersendiri untuk support my journey. And those were the things that I macam ya Allah, is this the person that I was looking for lah. Somebody yang walaupun dia tak totally understand what I do, I pun kadang tak faham apa dia buat sebab dia engineering, tapi dia nak cuba to still support. And I think that's very important lah in marriages. Betul, important. Because dia dah tahu technical things about MRT semua kan. Mesti dia tahu juga pasal ni. Dia engineer, jangan main-main. Ini engineer, ini. So dia support
sampai sekarang lah dakwah kan. Alhamdulillah, Being the Alhamdulillah. face. Ada orang memang tak berapa comfortable Betul. dengan pasangan dia yang terlalu keluar being a public figure, feel insecure. So I actually appreciate, terima kasih kepada husband Ustazah Nur Hidayah yang memberikan support Ustazah Hidayah. Nampak dia reach out to millions of students. Masya Millions lah, plus daripada zaman 2020, Yes, lama. record pakai handphone. Yeah, you dah touch a lot of people lah. Ya, Alhamdulillah. Kita tak sadar Ya, berkat ibu bapa, berkat doa everybody, and I feel also sokongan berkat- suami. support husband very important lah. Ya, doakan kita. InsyaAllah. Ya InsyaAllah. Allah, amin. Mungkin sebelum just one question lah. Sebab very unique experience that you had bila you cakap macam okay, mak bapak aku didn't give their blessings at that point of time. Tapi this person, and then also that made me feel macam okay, dia bukan jodoh aku kot. Maybe, right? You had that macam internal conflict. And we receive a lot of submission dekat outside in yang anak-anak muda kita pun ada in that kind of situation. Macam, is this person for me? Is that person for me? So, for yourself in that moment, apa yang you practice or what did you tell yourself in order to macam still move forward with your life? Soalan ni kadang susah sikit because sometimes is difficult bila you dah start suka orang tu. Macam kalau you tak pernah suka orang tu, then macam Senang orang lah. recommend then macam okay next Okay, kan, cut. next person. Ya, Tapi bila you dah tersuka orang tu macam mana nak let go. Then at that point when I decide tu macam just tak apalah, let's just separate ways. Ada one thing or one macam doa lah that I always make. This is very personal tapi hopefully it benefits people. Yeah. I always make doa. I ask Allah SWT, ya Allah. Amin. Doa Amin. tu dah lepas. Okay. I said to Allah lah, ya Allah, kalau memang this person is good for me, right, please make it easy lah. Make it easy for us, pemudahkan everything, and you know, allow people yang perlu give their restu tu, hati mereka terbuka lah kan to give. But I also at the same time tell Allah that, ya Allah, sekiranya kalau memang betul this person is not my jodoh, please slowly take him away from me in the way that it won't hurt me. Because I think sometimes one part of us is we fear losing somebody that we like and somebody that we cherish. But I think the other part is kita afraid to feel hurt in the process. Macam hurt untuk let go, hurt untuk realise ni bukan jodoh kita, hurt untuk macam wow, I dah invest so much tapi at the end of the day this is not for me. So I was just asking Allah, ya Allah, kalau this is good, help me to proceed dengan benda ni. Tapi if it's not good, ya Allah, ambil lah dia slowly in a way yang it won't hurt me in the process, that I can slowly also Can accept lah. redha and accept lah. Ya. Masya Allah. That's a very good advice Betul. untuk nak let go and move on. Okay, Ustazah, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Sudi sudi. Yes. ke Kahwin Podcast. Podcast. Alhamdulillah, first time kita share personal stories. Tapi alhamdulillah, thank you for the Interesting. safe space, Ustaz. Hopefully Pleasure siapa yang is dengar ours. boleh benefit lah, insyaAllah. Alright, InsyaAllah Zah, ada kata-kata terakhir nasihat untuk kita punya Kahwin Podcast pendengar. InsyaAllah mungkin nasihat yang selebihnya perlu kita dengar daripada Tak Ustaz. adalah. Dah selalu orang dah muak. InsyaAllah. Tapi I think at the end of the day, let us always remember yang, you know, marriage tu is really an ibadah, a journey that we embark on for the sake of Allah SWT. Sometimes bila kita sibuk nak kejar orang yang kita suka, ataupun especially people yang dah ada dalam relationship, right, sometimes kita prioritize that before kita prioritize kita punya servanthood lah to Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita kahwin somebody tu, it's not just because kita kahwin orang tu because kita suka orang tu, tapi we are stepping into a realm of ibadah and it also has its own challenges. So kalau boleh, carilah orang yang sudi beribadah dengan kita on that journey of kahwin, especially pada waktu susah dan insyaAllah pada waktu yang senang lah. I think kita always talk about kahwin, sometimes topik tu jadi berat kan. Tapi just to reassure to people, kahwin is fun. Kahwin is fun. Kahwin is a very, alhamdulillah, enjoyable thing. Tapi kita kena
kahwin orang yang betul lah. Kahwin orang yang betul. InsyaAllah. Ini baik. boleh episod banyak ni Ustazah. Thank you very much. I hope this is not the only episode with you. InsyaAllah. Kalau sudi, Terima kasih Ustaz Sudi. seperti mana sudi for datang having ke Outside In, sudilah juga bertandang ke Kahwin Podcast. InsyaAllah. Itu pun kalau Outside In kasih. Tak ada. kasih. Boleh. Boleh, Go je. Yes, approve. Approved. Right, thank you very much Farah Outside In, co-host, Yes, Ustaz. and Ustazah Nur Hidayah as a guest today. Dengarkanlah episod-episod kita dan see you next episode Kahwin Podcast ditajakan oleh Ejen Malik Aziz. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.